Ok, es iekšā. Tā. Es gan arī iegāju single playerā. Damn. Jūs esat iekšā, jā? Pagamā man joprojām nelādēs. Nē, es neesmu inventojis. Ok. Es domāju, vai es skaisti ieradēju spēlē pašām. Ok. Kāpēc man ekovojas mikrofons? Es dzirdu Discordu manā mikrofonā, un viņš ekovojas. Tas crazy. Tas nav labi. Bro, come on, kāpēc tik sūdīgs tam īķis? Tas nav profesionāls. Nē, es parunāju, un es viņu dzirdu apakaļ. Ar streamu laikam. Tas nav Kā profesionāls. to izslēgt? Jā, nē. Nav profesionāls streamers, nu. Mhm. Pagaidiet, laikam būs labāk. Parunājiet. Nē. Es te nedzirdu. Jā, un tu Jūs dzirdi man kāru? nedzirdat? Jā, dzirdu. Es dīvaini, es nedzirdu viņu. Es dzirdu. Vai, nē, ko vajag trollā, right? Jā. You got me. Okay. You got me. No, actually, likās, ja es iešu mutoju sevi uz streamu, man likās, no way, tas man mutoja arī, like, Dēļ, ko mēs darām? Ok, nu mēs varam iet ārā no mēs kampa sākumā. spēlējam. Nē, jā, kur mēs ejam? Sākumā līvojam kampam. Nē. Kur to var darīt? Pie tā paša tā camp and rest menu. Ok, labi. Tā. Ok, Tā es līvoju. jep. Tikamies tam. Davai. Okay. Tā kā var pickpocketāt. Let's see. What you talking about? Mhm. No, bet Yeah, vēl. I Ej, watched ejam the šajien. second- Te I kaut watched the kas video. ir. Te kaut kas ir. Dzirdēji? Shouting. Jā, es dzirdu. Kur šūtā? Shouting, ne shooting. Bet Liekšana. tikko cilvēkiem. Kurš sev vai? Ok, Es to nedarīju. Autosēs. Open the bloody gate! open the bloody gates. Nobody Oh. gets in! Zevlor's orders! That pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gate, Zevlor, now! You let goblins here? Where is the druid? Oh, goddamn, combat. There's no time! Mēs tieši tikko no komandas bijām ārā. Who the Nē, hell nē. is this guy? God damn. What the dog doing? That's a dog. What the Okay, dog? pēdējā reize, kad es redzēju, tas nav Open the goblins. gate! Tas ir dogs. Un viņi pasaka open the gates. Bro, come on. You doomed us all. Pasaka, viņš nomirs. Nē. Tādām. Personally, Jā. es trāpītu. Pels nomira. Rain. Viņi mēģina noturēt. Ak, Dievs, viņš to nomirs. Nē, mēs esam paigā. Shit! Form a line! 3 cilvēku formulaini. Damnable roach! Oh, damn. Oh, it's that guy. Provoke the blade Yeah. Clean. and suffer its sting. Tu tikko one tap vai goblinu. Un mēs lēnām komandā. Damn. Initiative. Risk being in open view. Okay. Curse Flame doētājas. I guess es eju pakaļ Džonam. Sneak attack. Džonam? Jā, nē. Vēl goblins tas ir, tā kā, bro, tas tik sīk. Kurš goblins? Izaudz, bro. Warg. Fucked up things say. Big form. Me personally. Nē, Rugbears viņu sauc. Will. Man liekas, bugbears tomēr. Willy, man. Willy. Bujā. Rallied. Goblin. Kāli nereāli, vai? Kas tas bija? Nu, čās tikko mums uzsīlēja, kāds par tālu Nē, bija. man... Ko? What the hell? Tu redzi to zilo? The fuck? Jā, tas ir Es reāli. tik tālu, ka es nevaru pat... Okay, ko tas nozīmē rally? Tas uzvēd visu savu tā kā ikonu taču, tu redzēs, tas ir rallied, condition, 5 turns remaining, grand states. 8 temporary hit Yeah. points. Nice.
Okay, big great move, man. Šos veids nevarēja man tāpat. Tas izdarīja tikEls daudz. pusīs. Viņš nevar one-tapot nevienu vairs. Oh, yes. What the fuck was that? Who's just running? Bots. Grease. Ow. Oh, you're good, greasing. You got Nē, greased, I'm man. saved, You got I'm greased. saved. Abi mnie šau. You got greased. Mnie šau ārēs. Kāds manas brūknēs jau? Kāds Jā, man jā, iedos bērns, torni? tā. Come on. To tālu. Tas tālu prom, tālu. Tagad. Pietuvāk. Tas, lai tā kā man neuzbruk. Kur man tieši tuvāk? Te? Ne, es tā kā tur iet kur. Jā, kaut tā, jā. Es domāju, uzbrūst tiem, kas lejā, tāpēc, ka tiem tev nebūs. Bļā. Ja tu uzbrūst tajā, tiem augšā, tev ir disadvantage. Nu, sorry. Nebūs. Yeah, no, what the hell? She's greasy. Ah, goddamn grease. Difficult. Bullshit. Walking. Talking. Okay. Nice. Nice. Fucking Aradins numurs nes. Aladin looking nice. Nice. I'm back. Damn, Aradins. Damn. Jā, normāli. Pa viņš ir kritu izdarīja 10, un parasti 9. Come on. Nice. Vai Barbara? Damn, one hit. Es šo čaldabūšu. Tev ir shields virsū uzlikts, ja kas kā. Es šo čaldabūšu. Jūs varat iet tālāk prom. Nē. I don't need no shield. Paga, okay, kāpēc mans crossbows ir tik ass, though? Tu esi That's barbarians. Barber. Dašo vēlreiz. Domāju. Nē, paga. Vai arī mēšu metīroci. Yeah. Mid. I mean, it's alright, like... Overrated this. In my Willy. opinion. Willy. Okay, Willy OP. Wat is Will? Nee, is Willy. Well. Nah, he Well. Willy. Walter. 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 Put your... Put your dick away, Walter. Hey, yo. Tur heals. Es varu man nodēt heals Anlam. Tev Nē, ir save. Shadowheart uz heals. Tu ar to meiteni uz heals, vai ne? Es varu uzbrukt. Nē, es saku, tu ar to meiteni man uz heals. Es nevaru pagad neko tagad. Nē, jā, bļāns. tagad ne, tu dash vai. Dash ir actions. Tev tikai Jā. bonus actions. Down. Wait, kāpēc mēs vispār cīnāmies vai palīgam? Tev vajag palīdzam healot? jebkuram, like, Jā, varētu mums heals, man 6 HP. like, who are these guys? Not enough movement, sorry. Pie to. Mm, Ja tu vari tikai izdarīt jumpu šeit. Grease, Izdarīt double tikai jumpu. movement. Jump? Jā. Double movement causes difficult terrain. Nice. Bet nu labi. Bet man nav heals vairāk, sorry. Nē, save. Tu paslīdēji. Es paslīdēju Jā. Oh, big mess. un nomiru. That's Nē, tu esi paslīdēji. Bro, fucking bullshit. nomeri. Imagine, if numurs būtu kā valda. Tu nomeri.
Oh, kāpēc ģimēm? slipped on a banana peel. Jūs esat rallyd. Of course. Death won't take me yet. Bro, tā kā čeļi hate Got him. garš orgas. Crits, 4 damage. Tas ir insane crits. O, man healos. Nice. O, Čom ir liekas, kā insane teikt, roka. Čom ir insane roka. Vai ne? ar radim. Tam Vilam gang apojas. Vils ir insane. Vils izdzīvos. Willy boy. Kā tos pirmās actions. Pai man nogalināt Vorgon. Dar ko gribu. 3 HP. Mums ir drīz tā. Oh, shit. Alright. Tas bija nice. What? Nothing. Čals vienkārši Like, kilo we had visus. one Left chance. and right. Viņam ir 2 ataki? Jā, tas viņš ir daudz 3. Pagā. Jā, viņš ir daudz 3. Viņš ir fighters arī. Willy! Oh, Willy's ass. Willy is ass. Jā, viņam ir frenzies. Bet viņš, tagad, kad viņš atāk otrais, viņam ir tikai disadvantage. Jā, tu vari nogalināt to Vorgu. Vorgu? Jā, tas viņam man atāk viņš ir. Tas, ka viņš arī tako nākošais. Can't reach destination. Nē, pagaid, 5 tu vari, 5 tu vari. Okay, Pagaid, var redzēt, kurš atako pēc tā tur Jā, bāra augšā bārs, jā, bārs, jā. Oh, Tas ir initiative rolls. Okay. Man liekas fireballs Pagā. ir ģīšu tālāk. Jā. Nice. Kilo kādu? Es domāju, safe. Mēs neesam beigsim šo battle. Viņi tikai divi palikuši pāri. Viņš var redzēt Es īsti damage. salošu Zakrogu. Mhm. Es salošu Zakrogu. 8 damage. Kārli, Nasty. My feet can carry me. kādu tu spēlē var Thunder? Nē, es centos uz datoru, bet man uz datoru nebija tas pats konstants, tāpēc man bija tāds I ain't doing that. Nē, jā, uz datora tu nevar savienot Xbox. Nē, ir vēl 3 tīsnēm. Viņa vēl divi valdītāji tad gadījumi. Kā, kur solo? Es pa 600 tiem Silver Lioniem nopirku tos kreitus, ķip jaunos toolboxus. Kārli. Un es dabūju 50 eiro vērtu lidmašīnu. Wow. Critical miss ir crazy, though. Kā, ka tu bad? Guess Un you es to push it. That's to lidmašīnu domāju pārdot pēc kāda laiciņa. Jo viņai cena pirms tam dažus mēnešus atpakaļ bija 100. Pagad, tu vari pārdot items, actually? Jā, bet tas nebūs tā kā tīri eiro, tie būs... Steam currency. Kas? Steam currency? Nu jā, currencies, bet nu tā currency vērtība ir 1 eiro. Tās currencies ir 1 eiro. Un, ja es nopērku, piemēram, un ja es to currency pārdodu, es to currency varu izmantot, lai nopirktu premium time vai premium vehicle arī. What do this healing? Man liekas, kā tā fireball. Fireball? Jā, es domāju, jā, fireballs ir safe. I'm a fireball. Nice. Gold. Gold. There's gold in these cards. Cold. You can turn a turn. Gribu. Ja tu gribi, though. Varētu, jā. Easy money. Easy money. Inside, all of you, more may follow. Open the gates. Open the bloody gates. Open the Tagad mēs lūtojam menus. Mēs lūtojam viņus? We do be Yeah. looting. Why not? Gold. Gold. Traps, please. Ejam, iekšā. What path lies before me? Jūs eitos pabeigšam.
Pabeigšu savus turnus. Da. Kāds jau runā? We was running for our lives. Uga. Let them straight to us, and you let them take the druid too? Unbelievable! We lost him back at the ruins. Whole place is crawling with gobos. Gobbles. Man jāparunā ar vienu no viņiem. Nē, kāds izvēlās runāt jau. He insisted. Kāds? Kad... Ar savu mainas karizmu. Couldn't keep up. Pēc ausiņas. My God, you're a coward. Tev nav persuasion, ne? Jā, viņš failoja incitu. Viņam vienkārši jāmet kalniņš. Let's see. Let's Oh, see. 15. Easy money. 100%. Oh! Čals Oh my draudojās. Tagad Holy šeit shit. Es viņu par sēdēm. There's too krīmu much at klipies stake. tur. Worried about your Holy precious hides. The both of you. Shadow Heart approves. Enough. Nice. Sir W. Raise. Goblins have found us. The goblins have. Tev ir tikai pirmais tāds, man jau bija 2 tādi. Man nav bijis neviens. Man ir negatīvs. Te ir traders, kas tieši šos pārdod Bet es tikko gan izrunāju viņu. Bet var tradēt tikai vienu tradā. Something's on my mind. Tā kā tikai viena lietu vai trade? Nē, tikai viens cilvēks. Tā hollow. Okay. He's back with his tail between his legs. Pagā, es gribu pārdot visus savus zobenus, un tur nevajag. But I'd hoped Traders. you were Halsin. Jā. Hells, I didn't mean it that way. Halsin's important, but you're the first bit of good faith we've had since he left. Keep your wits. Things are tense with the druids here. Never ends. Oh, damn. I forgot. You're a blow-in. A few days hence, this scroll. They've started a ritual. Glad you made it in. There'll be more coming. Goblins hunt, maybe, but we're not fighting. The Okay, sooner we but leave kāds teica, jau Baldur's tradēs Gate, ar the viņu? better. Es runāju If the viņu. road was clear. Tur iekšā traders, es runāju ar Okay. Es runāju ar nepareizo čali. Man liekas, ka es neredzu nekādu traderu. Tā, ko viņš salo jāpārbaudām. Oh, damn, ok, tā. Bet tur arī... Bet tu pats vari salot itemus, ja nevis tikai bajot. Minds their business. Jā. Okay. Don't worry about me, I'm just battling. We don't. Yeah, don't worry. Tā es... I might die, but you Man don't worry. salot Oriksu vai nē? Yeah, nobody cares. Okay. I'm gonna die. Tu nomirsi? Nobody cares. Ir iespēja, ka es nomiršu. Kā? Man ir spiked shield. Man okay? uzbruk. Ja jūs gribētu atnākt Bet paigā, uzbruk būtu vēl. kinda cool. Kur tu esi vispār? Te, augšā. Why the hell tu esi tur? I don't know. Jā, bro. Tā kā pats aizskrien. And then you need help. Man rādās, ka es tur nevaru iet, Jāni. Kā tur tiki? Es tiku caur šeieni. Es uzgāju te augšā. Nu, kas tev uzbruk? Viens čalis. Kā nav? Bugbear Assassins. Viņš ir level Kur viņš ir? 3 te augšā. Šis te. Jā. Nu, es nāk. Okay. Ja kas vienkārši preteitot to sveitu ieveida. Tas ir galvenais. Es uzbruku. Bro, what do you mean insufficient gold? Gold. Oh, he pushed me down. Viņš man nogrūlēja pa klinti. Wow.
What the hell? Viņš var nogrūst lejā. You shall not die. Sparta kicked What me. the hell is that? Spartan kicked my ass. Labi, es veids streidoties. Yeah, Okay, don't worry about me, I guess. Oh, Yeah, dude's strong. Jāni. Nekas, viņi padās. What the Viņš fuck? vēl mēs. Jā, viņa palīdzēs. Jāni, atnāks man jau vēl. Okay, Pagaid, es tagad nevaru dilu. Jā, sure. wait. Don't worry. Check this big brain move. Tu idiots! What? Tev ir... Tu katru reizi pateici, tev katru reizi rādās opportunity attack. Tad viņi nogalās. Kāl tu idiots. Kāl tu esi idiots. Es nekur neredzu opportunity. Tev rādās uz ekrāna virsū! Es nekur neredzu. Jāni, skrien! Ok. Kāl tu Kur? esi idiots. Te. Too late. Viņi nomira. Kāl tu Vai failoja. jā, augšā? Jebkur, Kāls failoja. Does Kāls like fucking that. Bruh, fuck. Kāl, what the fuck was that? What the fuck was that? You Ain't disappointment. no problem. You're a disappointment. Nāku. Ei, tev nogru no klints, Jāni. Jā, bet tu jau cik reizes... Tu cik reizes jau opportunity attack, Kāl? Cik reizes? Jā, viņš šeit virsū. Ā, blin, pie manis viņš te ir. Jā. Kāl tu esi disappointment. Ok. Did not see shit. You're blind. You're blind. Did not see shit, though. Nice. Easy. Jā. Būtu labāk, ja tu būtu nācis cieņas Kālis. Tā man jānāk They tajā. appears to Yeah, be yeah. that way, though. Lūto manu bodiju, man šā ir scroll of revivify. Ok, labi. Kāds paliek augšā? Man paņem pilnīgi visu vai tikai to? Tikai scroll. Yeah, he's a gold. Items. Ā, man bija jau 2. Tad kāds otrs Kāla? I guess. Jūs abi nomirāt. Viņš ieskrēja iekšā kā idiots, Jā. viņa opportunity attack, viņš nomira. Jesus. Breathe deep and move. Žāk, Jānis nepateica, ka tas tā var notikt, so... Es to cik reiz! Unlucky, Oh my god. really. Really Bro, it's actually- unlucky. Dumb. The squirrel lunges at your foot and bites it. Baļā. Bet tu skaties man dialogu? Jā. Note the squirrel bites your foot. Okay, he's gone. He's flying. Nē, nekiko, He's nē! flying! He's flying! He's Oh, gone! man, nerevaivos. He's gone! Ei, šeit ir tas nekro. He's gone! Victory over the squirrel. What the fuck? Now we loot the squirrel. Kā, Jāni? He attacked me first! What you talking about? Jāni, tas ir fucking bullshit. Well, you know. Just another... Jesus. What's hiding here? Target is blocked, es te nevaru. Uz kā augšā? Ā, nē. Mani bloķēja. Well met. Is there anything you need? Act fast. I know it's drastic. Just some bits and bobs I no longer need. Ko mēs darām? Es pārdodu mantiņas. Sākumā. Es Tas ir pie tevis. pārtot. Kas vispār bija tā sieviete, like, who cares? Bro, they're fucking failed. I didn't know her, so I don't care. Well, I didn't either. But you failed. Hey! F that bija. Vismaz man ir kaut kādi 4 garliki kaut kādā. Es biju vienīgais, kurš viņu nogalināja. Es viņu damageoju. Kāds var iesīt jau reiz? Tas ir viens laiks, Tas var viņu iesīt? tā kāds ir vienīgais. kas viņu vēl. Kāds var iesīt jau?
Nē. Okay, nice. The barbarian failed at doing the one thing he Tu does. viņu nogalināji? Tu Es viņam iestu, 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 es viņam iestu. Jā. Un kad es atskrēju, un kad viņš man uzbruka, jā, that's what I thought. Yeah, you failed. Yeah, That's you what I failed. thought. Yeah, you failed. You were running away. You were running away. Yeah, of course. Yeah, you did. You ran away. Mm-hmm. The corpse has enough. Bļā, viens. Ko viņš dara? Man viens pietrūka. Es roloju 9. Priekš kā? Kaut ko vienkārši. Ar ko runāt? Mhm. Aga? Es dabūju. Nice. Labi, nice, okay. Es varu celot kaut kādu perfumed letter. Nu, ja viņš tā kā, viņš tā kā nespīd tā kā kvestētams, tas ir tā kā tāds dzeltenīs apkārt, jā. Viņiem visiem ir dzeltenis borders. Itemiem. Nav. Nē, tā kā pats tas squares vai arī Tā kā tu, jā, tu redzi tā kā Jā, viņam ir to heavy kicks inventorijā, jā. Jā, keychain, jā. Jā. A good moment to talk. Okay. Bloodstone, jā, If it arī ain't the nevajadzēs. fearless god, you sure you want to be Es seen? atveru kaut kādas durvis. I ain't exactly half my crew. Now I'm gonna take Cik the kaut kādās place secluded in the chamber. And they chased us all the way from Tos the atver ruin. kaut kādas Aye, durvis, tas crazy. we've got a contract. and Es we're iegāju tā čaļa ofisā, ok. Job's all yours. There's a wizard, but gold ain't any use if you're too cold to spend it. It's called the Night. I'd give you the map and wish you a happy funeral. All I've got's the contract. It'll... Don't think... And we'll have a dog, right? They don't allow the A little orange Kāpēc cat. viņi ir tik dārgi? high fence to keep What? eavesdroppers. Thanks. What about you? Big plans for when you get to the city? Ring of Flinging. I think I've heard of that place. Something about a stuffed Your phone dragon's head in one blinking. of the dining. It's settled, Dennis. You, me. If we see you there, we'll get. Okay. Save the refugees. Thanks for fighting off those goblins. My selection's pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. How long do you think we've got before the goblins come? Okay. Es Emeralds grovāju.
Jā, Sam. Es te runāju ar koru. Ah, šis tur lejā, ok. Jā, Saw you Es augšā fighting tu those skap. slimy bastards. te dabūju ko zupu. Best to fill your belly now. Es while we runāju still ar can. Remira. I never turn down a full meat. You're an Here, have more. We'll need every bit of strength to make it to Baldur's Gate. Trust me. Es dabūju zupu. Anti-evil. Ah, if it isn't the talk of the camp. Thank goodness you came along when you... Oh. There isn't a bit of colour in those... Auntie Ethel will sort you out. I've lotions and potions good. Aha! You take a sup of that and you'll feel right as rain, sweetie. Oh, stop with the sweet talk. Here, take the end of the batch, just in case. I'm sorry to go on about it, but are you all right? Oh, stop. Even on a good... I'm tempted to smack them all on the backside and tell them to kiss Pēc ko mēs te and to darām pēc make tam? up. Es te runāju ar ko Dalmīta. Joprojām. Not that they'd listen to Nu, mums little probably old vajag izdarīt kaut ko, es sēdēju savus questiem, es vienkārši. Do you need anything? Mēs sēžam dabūjām tos, ko es teicu runājot, ja? Jā. Oh, he's been... Oh, is that the game reference? Poor. On the way to Baldur's Gate. Oh, they said the name. Vai ir tāda vieta Baldur's Gate? Yep. Jā, man tikā streamā bija viens viewers, let's go! Pag tev streamo jau ir viens? That's the point. Nē, man bija viens, es teicu, Shoot before you lose He your gone, nerve, though. Tiefling. If you ever had it to begin with. I'm not afraid. Chosen by the absolute I am. I'm blessed. Oh, I'll bless you all right. Here it comes, you little beast. Tempers are Bro, what? Ah ja, es wird wagt. Arca needs me. Christian? Carly, get out of my way. Carly, get out of my way, I'm trying to pickpocket. Vienkārši viņi pickpockets un Carly, atslēdz get savu out. chamberu. This calls for careful footwork. Oh, pair. Nice. Attack, main hand attack. No, what you doing? Nav, ko dabūj. Tas bija persiku, nē, bumbieri. Cool. Kas tajā chamberā ir? Nekas. How's that? Mīrīs goblins. Is that the Zaza reference? Like, what? thief's been picking. Kaut kur centrā arī. Hey, I think it's been I fucking wonder who pockets did near that. here. I wonder who did that. Some evil people around here, man. This would be a great mention to explain yourself. I have no idea what you're talking about. Bro, stealing? What? Stop! This place is off limits. Yeah. I wonder who's been stealing around What here. the fuck? What the hell? I don't have it. How stupid are you? Oh, damn, dude. So what's Aggressive. happening? Nē, You know, like, Claire es to grunts with dzirdēju. pain. Something is wrong with her legs. Damn it! You can stay. Just keep your hands to your... I... Bloody potion! What? No, the potion worked. The old I have a lady warned condition me that for this this might happen. That it was a side effect. No, sorry. One day I'll catch a break. Bring it quiet. Move with care. Guards! This is a restricted area. Time to explain yourself or the...
Man liekas, ka cietumā BV. At the ready. Oh, man liek pateikt vienai sievietei, ka man ir mind parasite in my head. Kurai? Ai, noteikti nē. Anti-ethel. Es viņai neuzsot, bet paskat, why not? Let's go. Tikko izbēgu cietumā. Man kaut kāds sīkais blakus kliedz. Bet tā kā, I have nothing. Succeed at perception. All right. Time to skulk about. Tikko mani arestēja. Izbēgu cietumā. They can't keep me for long. I'm gonna die. Jo, šitai sievietei ir potion, kas varētu man palīdzēt ar parasaitu. Okay, I'm back out. They can't keep me for long. Fugitive, huh? Cīnās kaut ko? Nē. Es jau izbaidu no citiem ārā. Okay. Man arestēja par kaut ko, ko es nedarīju. False Bro. accusations. False accusations. Es neesmu zaglis, vai ne? False accusations! False Accusations! False Accusations! False accusations! Kāds varētu tā pie manis? Viens healing potions ir 120... Nē, čari kino potrē. Yo, what the fuck? Kāds varētu tā pie manis? Tem? Ai, es tagad nevaru. Man dialogs. Kāds? It's kind of Te tikai ir kaut kas skīdējumā šeit. Uz manas mapes markoja tā sieviete, lai tiktu uz viņas māju, un uz viņas māja. Tā kā būs tas potions, kas var man palīdzēt. Cool. Aks. Tā. Kāds? Vai, kurus var redzēt mapē tā viņas māja? Tā kā, tu runā, man palīgā. Vai, čal, man izārstēs. Tā mapa ir tāla, M-būrs pateicis. Viņi ir apakšā, kreitā stūrī pašā apakšā. Tas ir tas? Jā, get help Ah, from jā. anti-ethel. Gribētu tur kā, ieteikt reiz? Esam level 2. To vajag. Ej, šeit ir Rolands manā streamā. W... Atnāks kā? Čal, man skatās vēl viens cilvēks, tas ir interesanti. Kā? Nu? Tu man tikko pikpokotāji? Nē, es te stāvēju. Kas tas bija? Kā tas Nē, šķiet? es redzēju kaut successful. Es te stāvēju. Jā, kāda atšķirība? Ā, tā? Jā, es šodien. Kāpēc? Tur ir perception checks, ko es failoju. Ot man kilos līdz. Kāpēc es nefailoju? Es tiku iekšā, nu. Jā, bet snik, tur probably kaut enemy ir. Jā, tur ir tā, ka enemy ir. Kā tu mēs cīnāmies? Mud. I mean, es iznīcināšu visu, kas ir manā ceļā. Jā. Kas ir šeit bija blaku? Tiešām, Labi. you failed last time. Kas ir pa labi? Es nezinu, kas tas ir. Kāds Guardians atšķirs. Slācis. Rune of the Bear, varbūt tiešā ir bow. Tas ir, lai Nē, es iešu. lētos. Ok, tu iešā. Es. Tas aktivē kaut ko tur aktivē. Viņš kaut ko šai. Kaudži. Alright. Viņš tev šai. Viņš tev šai mēģina. Tas lielais Guardians atšķirs. Actually? Labi, es sākšu uzbrukumam. Man iešaut pa water bottle? Es sākšu uzbrukumam. Pa water barrel, es varbūt iešaut. Who's blind? He didn't see me. He didn't see my eyes. Ej, es nogalināju otru. Jā, nice. Guardian statue 65 HP. Jā. Labi, mierīgi viņiem nāk tā ir. What? Karl. Ew. Kas to, ka nomaši? Kas, Kārli?
Bro. Oh my I saw him. goodness gracious, he's dog shit. Ko tu gribi, lai es izdaru? What? Uzsīlojies kādreiz. Problem. Man nav ar ko. Tev ir pošani. Domājies, Kas te jums? kādi poišani? Tu vari nopirkt varēja. Ko es nenopirki? Tāpēc, ka viņi bija 120 gold. Par visiem 4. Vēl man vajag man gold. Kam? Jā, tāpēc nāc mans palīgā. Tu prizvani sev lapšā var tikt tajā. Thank God, I'm gold. That's a friendly looking shadow. Jā, toši var runāt, skatījumā. Šeit runājas savu. Than a whisper. Yeah, bro. Actually, vienkārši nāc. What the Vienkārši nāc. Ja tu vari. Don't want to draw any attention. Who the hell is Findle? Why is he unconscious? Your ass is gonna die. Have you back on your Can't. feet soon? Ja tu uzsīlojies, izdzīvo, vienkārši bēs prom. Please. Nevar sakal. Kā man uzhīloties dom? Es tagad tu aizlēt prom, kad tu esi vai tu izdzīvo. I mean, they're camping your ass. What the fuck? Viņš dara tāpat iešai vienreiz, un tā kā viņam tur viens players palicis vēl ir. Bet tā vienīgā kudzi, kuru man Es tev šaujam, jā. Kā tu seivoji? Kā nozīmē es seivoju? Tu uzmet pareizā automu. Tev Labi, bet es neko nemetu. Ne, tu vienkārši automātiski kā es nogalināju. Have you back on your feet soon? Bro, bet es I'm pats gribu. fucking goated. Damn. Kāpēc, viņš šauj, kā tas botas Es tikko redzēju, kā bērna nogalina. Tas normāli. Kā te ir gaitāks, ja tu gribi. Es runāju ar Findelu. Okay. These boots have seen everything. Okay. Ko viņš teica? What's inside? Jā. Kas? Ko viņš teica? Ko viņš ir unconscious? Aha, fair enough. Uzhīloņam. O jā, es dabūju spelu. Es kā liedošu pošanu inventorijā. Put a spell on you. Ko es viņus dari? Ok, ņem vēl vienu. Tu teici, lai es healojos. Hilo viņus teica. Kā man viņu uzhealot? I don't know. Uzmet viņu. No way tas strādās. I don't know. Try it. Neļaus? Fuck! Tu... Oh my god, tu esi actually dumb. Nomiri. Nē, viņš izdzēra pošanu. Domā. Bro! Kas, kad jau... Oh my god. Actually trolling. Tu vari uzlikt augšā? Uzlikt augšā? Jā. Jā. Ok. Nice, ok. Kel, es... Dirt mound. Oh, jā. Bēc prom. Mašai. Kāpēc es digojos? Kal! Es digojos? Wow, jā, wow, ok, wow. Mēs nelapojām. Kāpēc mēs tev lapojamies? Ātri skrien prom, Kali. Let's! Jā, slecu! Ok. Holy shit. Prom, āid. Tu vari mani uzmet augšā? Lapojos. Tu vari mani uzmet augšā? Pagad, es lapojos. Ok, labi. Pēc tam uzmet augšā mani. Shoes. Kas man jāčūzā? Es apklāstu viņā kaut kas. Damn, ok. Hello, Barbarian. Pām, man būs 32 HP, let's go.
You can now rage more times per long rest. Speak with animals. Okay. So they speak with the animal. That's nice. Wait, gained a passive vai arī bestial heart. Cool. Choose your bestial heart, you can change your heart. Ok, es būšu Thieves, tā kā, actual Thieves. Tā kā man izvēlēties ar Assassin, Arcane, Trickster un Thief, es būšu Thieves. Tā kā es iešu vēršu vaļā durvis, čets un tāds lietas. Kā uzmidaušām. Pagaidzi, es čūzoju savu sirdī, jā, ne? Tā kā tu to beast heartu, ja? Bestial heart. Beast mode. How many things he's in? He's in fact not. Yo, foes also have disadvantage on opportunity attacks against you, and you can use Dasher as a bonus activity. Hey, opportunity attacks suck. Let's go. I'm choosing that. Okay. Sure. I don't care. Time to press ahead. Just closer. Wait, this Okay. guy's good. Jā, un tu lapoji sevi, ja? Es lapoju sevi un to Shadow Heartu. Okay. Kas ne? Safe. Oh, Jan, Yep. 3 to 10 healing, tas 1, tā kā 8 die plus 2, ko tas nozīmē? Ko tu tikko pēc? Nē, es laikam sapratu izskatījumu. His breaths are shallow. Bro, just throw me. Cik tu ir earshot? You know what? Es pats darīšu. Oh, man ņemt Bear's Heart vai Wolf's Heart? Ko te ir katrs? Yeah, Wolf Heart. While raging, you can use Inciting Howl. Each ally within earshot can move an additional 3 miles during their next turn, and your allies have advantage on melee attack rolls against enemies within 2 meters of you. And Bear's Heart, while raging, you can use Unrelenting Ferocity, tas kā es pats varu healoties, and have resistance to all damage against physical damage. Man tā kā man būtu kā, tā kā full on tankam un attack playeram vai arī Jā, tā kā es tanks. supportam nedaudz. Vienkārši Bear Heart. Mums ir jau divi sporti, mums ir Paladins un Shroudhearts. Yes, sir. Let's see. Come. Bro, what? Hey, another viewer. W is in the shot. W is in the shot. Neon comment. Ko tev vajag? Nē, es patēltu. I'll do it myself. Kur tu aizliecini? Te, es to līgošu to mantu. Bro. Ko mums darīt par tiem Guardian statue? Šis deaktivizēja. Kā viņas deaktivizēja? Tas vietās pa pociņas. Kā? Nē, es mums kādu Mans kartērs ir Frūzo. Ko tu tur, Jāna? No. Tu jau... Jānis progress to storiju jau. Kas? Jānis jau izdarīja storiju. Es? Jā, tu tur ko seivoji, ja? Es slaidu ko Jau, skrienu kaut kādu. izrakšu ārā. Es nav, man lago. Man radās already inactive. Man lago.
Kas sanakt? Nē, Jā, es izdarīju vienu sidequestu, pabeidzu, jā. Es pateicu vecākiem, ka viņu bērns nomira. Viņi nomira, vai tu viņi izglābi? Viņi nomira. Čūska. Tu failoji to? Jā. Tu izsējoji, jā? Tā kā toreiz, jā. Toreiz koncertā viņi nenogalina. Es nezināju, ka viņi nogalinās. Es uzspiedu to, ka viņai ir izdarījis sliktu lietu, viņai jāpasēž cietumā, bet ne visu laiku. Piemēram, uz dienu tikai. Tā meitene pat izdomā aizbēgt. Ok. Tāpēc. Ok. Let's go further. Kāpēc man ir kāds light on my feet, Jan? Tu arī parādās, ka man sakam čalu runāt? What do you mean? Jan. Man viņam vajag runāt. Tu arī parādās, ka man ir degojuši kājas. Nē. Ok, Lazēl. Tev vajag redzēt to Zoru vai ko. Get the fuck off, Mikal. Stone door. Kas? Bet es nezinu, kas tas Lazēl. Lazēl tā sieta. Forest. Man nāk pie jums? Nē. Es jau iešu grovā iekšā. Ok, Mums jāizdomā, ka varam tālāk. Kāls grib iet pie Anti-Ethel. Viņa man nevar kurot, so man tur jāiet. Ne tikai tev. Ne tikai man. Ok. I'm chasing you, Colin. Kad lielīgi man saprā. Es nezinu, ko jāndo. Tā, ok, cool. Bro. Like what? Very well. He stares right past you, as if you seem nothing out of the ordinary. When you turn back, there's no... Ej, jau, tas Zevlors grib, lai es nogalinu to otru līderu. Damn. Man to darīt? I don't know. Nē, bet es pateikšu, I'm not murderer. Jā, you're not a murderer. Jan, kā varēja uztaisīt tā, kad tas inventorijas ir... ok. I got it. The stars tonight. Smile and pain will fade away. Words of mine will change. No. Become... Redzi, man nebija opportunity attack, tāpēc, kad man nerādies opportunity attack, tāpēc, ka es tikko pazies, es viņu tikko atčaksēju, kad vajag viņām askot man to izdarīt. Tas nav tas. Tas ir tagad Emily iziet ārā no tavas zonas. Bet tagad, kad tu iziet no viņas zonas ārā, tu nejautās. Viņi vēlās, vai tu gribiet ārā? Nē. Nu jā, tā likās. No, I'm moments away from a grisly death. At the hands of this bloody song. I can't... Nothing fits, you know? It can't hurt. Labi, man diemžēl jābeidz Džeks, sorry. I have an extra Ok. Zinās? if you want. Jā, Pabeigšu. sorry. Piedodiet. My teacher. Nē, Hala. Mēs var darīsim tālāk. Mēs varam... Es ātri parunāšu dienas vakariem, un tas arī beigšu. Waking up one night on the road and seeing No. her. Es domāju, mēs tālāk varbūt turpinam uz main questu vai kādu no Jā. sidequestiem darām. Mēs sākam nākamā vēl eksplorējam. Now, Davai, jā, eksplorējam. my heart hurts. Labi, dai, My tiekās No. čau. bones just seem to crumble. Like ash. Tā. Wait. Words of mine will turn to ash when you call
slide down. Yes, yes! Jā, kā pastāst man dialogu. Es par kādā dziesmā. That's right. Yeah. Hey, yo, what the fuck is this? Es viņu nedzirdēju. Es tur stāvu. Kas? Es zinu, kas ir stāvu fonā. Tas var notikt. What the fuck? Okay. Menace. Yeah. Why am I standing like that? What the fuck? What the fuck? Because there's a good concert there. See, he's so sad. Kāpēc plate maksā 30 gold? Plate, vai silver plate kaut tādu. Un knives un spoons maksā 10. Yep. Okay, I'll take it. Un šitie maksā 1. Okay. Nice. Kā viņiem vienkārši nav šķīvju. Tu sevoji vai kas notiek? Es neko nesevoju. Auto Es save. laikam kaut kur aizgāju, tāpēc. Dead Travelers. Tu esi grovā iekšā? Tev mainā. Kas ir? Kur tu esi galā? Es kaut kur pa tiltu tēt aizgāju. Viņam ir lūds. Čaļiem ir lūds. Goblins drawing. O, es pakaļ 10 mišķiņ. Scroll of Dark Vision. Scroll of Shocking Grasp. Sorry. Un beidzās. Thanks. Insane concerts, yeah. That's the first time I've played since Lihala died. My teacher. She was playing her lute. Something's waiting up ahead. Didn't Don't know go it was there. coming. There was so much blood. Someone's waiting for me. I can still smell it. We're gonna die again. She'd What yell is at me for waiting that for me clunky up ahead? verse Like, I don't see a thing. and make me play till my fingers were raw. And that's exactly what I'm going to do. Finish the Weeping Dawn. For her. I've a long way to go. What? But thank you. I needed this. Es pabeidzu savu dialogu. Blighted Village. Labi, tomēr beidzam arī. Goblin Trackers. Let's have a look. Te kaut goblins vienkārši talko. Ancient Sigil Circle. Don't give me trouble now. Kā katoliks man vienmēr bedam. Hiding successful. Es domāju, jā. Davai. Done. Es sevoju. Oh, shit! And I'm quitting. Okay. Man priekšā ir 2 goblini. Vienam 11, otram Okay, 20. es to varu. Nice. Man laikam vajadzēs palīdzību nākošo reizi. Jā? Laikam.